جێ کورسات نیۆزێ سڵاف ئیرۆ 4 ساڵ دەرباز بن بەسەر کۆچاداویە سەرۆک مام جەلال سەرۆکێک پڕژێ خەبات پڕژێ قوربانی پڕژێ سیاسی کاریزمایەک بۆ ji بۆ ملەتێ کورد پەیوەندیên نێودەوڵەتی پەیوەندیên کوردبوونێ بۆ هەر 4 پارچین کوردستانê بۆ هەر ئالiyekê کوردستانê پەیوەندی هەبوونە هەر کارێک کردبێ ji بۆ هەر 4 پارچین کوردستانê ببێ جیاوازی کردە ئیرۆ 4 ساڵ دەرباز بن بەسەر کۆچاداویە بەڕێز سەرۆک مام جەلال ئیرۆ ئەم ڕۆماڵی دیکەین وەکو کورسات نیۆز ئیرۆ ئەم دپرسین ڕۆڵی سەرۆک مام جەلال دێ هەر 4 پارچەین کوردستانێدا ڕۆڵێوی چاوا دەهاتە بەحەزکردن چاوا ئەو ڕۆڵ دیگێرە پێویستە هێزین سیاسی کەسێن سیاسی حەزبێن سیاسی لە هەرێما کوردستانê چاوا سوود جێ ئەزمونên سەرۆک مام جەلال وەربگرن ئەم vêyekê گوت و bêj dikein di nava evî bernameyê taybet di nava evê ڕۆماڵا taybet bi ser 4 sal serborîna koça dawiya Serok Mam Celal mêvanêt min dê hebin em ê gut û bêjê bikein li ser pirs û peywendî û behsa Serok Mam Celal ji bo her 4 parçên Kurdistanê mêvanê min destpêkê heye li stûdyoyê ew jî berêz Elî Şemdînî xêrbey endamê Mekteba Siyasiya Hezba Dîmokrata Pêşveroya Kurd e li Sûriyê li stûdyoyê mêvanê min e xêrbey kak Elî spas gelme da beşdarî spas bûte destpêkê eger peyama cenabê hewe ji bo 4 sal ji bo borîna 4 sal li ser koça dawiya Serok Mam Celal kerem bike Valla destpêkê divê rojê de yanî divê em serê xwe nimizkin bo bîranîna koça dawî a Mam Celal wexta em dibêjin em ê serê xwe di bîranîna wî de nimizkin ji ber ku rolek gelekî dîrokî ser hemû asta lîstiyê çi ser astê navdewletî û çi jî ser astê Iraqî her wiha ser astê Kurdistanî û Kurdî jî êma yanî bi rastî wextê behsa rola Mam Celal dibe yek ser ême wekû Partiya Dîmokrata Pêşverû Kurd li Sûriya yanî êma hestekî me taybet derbarê vî kesî heye dîrokek me dûr û dirêj gel vî kesî heye mîjoyek hevbeş heye di navbêna me û wî de dest pê bûye ji 56 sala 1956 de yekem car wextê kak Hemîd û Mam Celal hevdû li Şam dîtine û ew pêwendî berdewam bûye û çilo Mam Celal piştgiriya kak Hemîd û hevalê kiriye bo damezrandina yekem Partiya Kurdî li Sûriye û çilo piştgiriya wê kiriye û heta xelk jîkî anîne tevl û partiyê kirine wa berdewam bûye çilo hêdî hêdî ew îlaqa ava bûye de صدفه çê dibêt heftê û pênca de jî yekîtî jî li Şamê tê damezrandin êdî rola me jîkî dest pê dibe rola kak Hemîd jî dest pê bê çilo piştgiriya wê partiyê kiriye piştî rixandina şoreşa Eylûlê û çilo partiyek nû alem milletê Kurd bêhêvî û bêomîd û partiyek derdkevê li Şam ragihandin hem partiya me û kak Hemîd jîkî tiştê bi destê we hat piştgirî kirin a giring jî a giringtir jîkî piştî salekê şoreşan wê dibê de birêveberiya rehmet pê Mam Celal dest pê kiriye dîsa jî partiya me dirêxî nekiriye û her piştgirî kiriye ew pêwendî berdewam bûye heta şoreşa Sûrî dest pê bû دوێ de jîkî yanî bêce ji wê şûn de ez şahid bûm bê çi pêwendî navbêna Mam Celal û kak Hemîd de hebû çilo îlaqatê wan nakê bi hev re berdewam bû yanî ême wexta behsa vî kesî dibe behsa 6 sal zêdetir 6 salê ji îlaqet û pêwendiya li gel rêberekî li gel remzekî li gel simbolekî got hiç dirêxî nekiriye hiç kêmayî nekiriye ji bo piştgirina pirsa Kurd li Sûriya dema çandê tû agedarî evê peywendiya berêz Hemîd Derwêşî li gel Serok Mam Celal wekû li bîra te çend salin te ageh ji van peywendiya hene wekû tû digel evê hezbê bûye yanî wekû got 56 de sala 1956 Mam Celal ji vir çûye bi Şam ji bo herê Kongrê Gêncan ê navdewletî hazir bibe li wir yekem car kak Hemîd dîtiye muzekeratê xwe de Mam Celal nivîsiye behsa kak Hemîd kê dibe kurekî gênc bû çalak bû مایا یەکتر بینی جارایەکێ مە بە هەورە بەحسا دامەزراننا یەکەم پارتی لە سووریا
کوردی لە سووریا کردە و بڕاستیژی پشتی گەرە پشتگیری کرد نویساندنە پرۆگرام و نیزاماوێدا و وەکم گوت یعنی پەیوەندی خەڵکی کوردی سووریارە کرد ئێگۆ دۆستی وی بوون چ ڕۆشنبیرا بوو چش کەسایەتی جواکی و حتا ئێدینی هاندانگۆ تەول و بێ پارتیە ببن یعنی بڕاستی مام جەلال وەکو پارتیەکیش خۆر دروست بکە ئاوا پشتگیریاوا کرد و بە پشتگیریا ویژی ئەو پارتی باش سەرنگی خۆراوەستا و بوو هێزێک لە سووریا ئەو پەیوەندی یعنی دەبەتگەرێ پێنجی و شەشە باشە دناوا خفتنین جنابی تشتێکسەتاتە هەبێ ئێمە ینی پێش بمەوێ ئاخرین نووسین ئاگا کاک حەمید ئەو دەفتەرە سەر مەزاری مام جەلال دەنووسی بوو مڕستمەوێ گرتبوو تێدە نوویسێت بێژێ مرنێ و گەلک هێزێ قوت و رێژیمە هەولدا عیلاقەت هەمووتە دوێشێ ساڵی دە ببرێ نکاری بوون سەرکەوتی نەبوون بەداخەوە ئیرۆستێ مرنێ و ئەس ئەمجەف دوورخستن ینی مەبەست ئەمە 6 ساڵی هەر بەردەوام تێکیلی گلێکی خورد نابێ ناوادە هەبوو تەنێ مرنێ کاری بوو واز دوور بخی کەسێکی کاری بوو گەلک باشە دناوا خفتنین تەداژی تا ئاماژە بۆیە چەندەی کریەک و هەرتم سەرۆک مام جەلال دەخەما حزب هەوە دێخەما ڕۆژاوایی کوردستانی دابووە کارژ بۆ بەڕژەوەندیە ئەوەی حزبێ بۆ کوردێن ڕۆژاوایی کوردستانی کریە ji دەستدانا سەرۆک مام جەلال مرنا سەرۆک مام جەلال چ خەسارەتێک ji بۆ ڕۆژاوایی کوردستانی دروست کرد ینی بڕاستی مام جەلال کەسێک بوو ینی ئەستکارم بێژم مام جەلال ڕۆلاوی ناو کوردی سووریا دەسەردە ئاستا بوو یەک ژێ بخورتی لە دژی سلۆگان و شیعاراتی بەڕاق بوون بەریقدار بوون لەگەلوانە بوو قەت بەرامبەری وێژی حتا کاری بوو پەیوەندیە خۆلگەل ڕێژیمێ بکارتانی چلۆکارە بێ زلم و زۆرێ لەسەر ملەتی کورد سفک بکەی ئەv ینی ئەv بالانس بەلکی کەسکی دی ورۆ بوێ وردیە بوێ شارەزاییە نکاری بۆ راگرێ یان جارێکی پشتگیریە سلۆگانێ بەریقدار دکردن یا جارکی پشتگیریە ڕێژیمێت کردن یا جارێکی شێوەیەکی دیترێ مام جەلال هەر بەردەوام پەیوەندیاوی لەگەل شامێ پۆزیتیڤ بوو و نیشان ئاوێژێکی گۆ پارتیا خۆلوێ دێ ڕاگەهاند دامەزران ناوێ ئەو عیلاقە ئەو پەیوەندی بکارتانی جارێکی تەفگەرە سیاسی چلۆ ڕاست و درست دروشما بەرز بکێ لای دیتر ڕێژێکی چلۆکاری بێ ڕێژیم کۆنترۆل بکێ گۆن و زلم و دەختێ ملەتی کورد نەکەی گەلک باشە کاک علی گەلمەدا بمینە میوانێکی دندێ من هەبیت ئەو ژی دێ بڕیا سکای ببینەران دێ باایکە ڕاستە خۆدی گەل من دابیت ئەو ژی ئەمەر ئۆجلان پەرلەمانتاری هەدەپێ باایکە ڕاستە خۆدی گەل من دابە کاک عمەر دەمیتە باش باش سلااو حرمەت سلااف لێتەژی کاک عمەر وەکو ئەندامێ یانجی پەرلەمانتاری هەدەپێ دێ سا ڕۆژە چارەم سا ڕۆژە ساڵیادا سەرۆک مام جەلال پەیاما هەدەپێ پەیاما جەنابێ هەوە چی هەیە دە ئیرودا اندکارن ببێژن کەرم بکە ڕاستە سەریدا ئەم ساڵوەگەرە چارەمین vefata Mam Celal em bibîrdînin bi rastî ji her çarparçeyê Kurdistanê re mîrasek mezin hîşt kedek mezin hîşt jiyana xwe heme di rêya azadiya Kurdistanê de şixulan li ve derê tiştê mirov ji hev re bê jê heye ana pêdiviya me bi fikr û ramanê serok Mam Celal heye hûn dibînin li Başûr, li Rojava, li Bakur gelek tiştên xeter te jiyan kirin. Ez bawer dikim ana Mam Celal jiyanê de be ev aloziya navbera Kurda de er rola xabilista. No dusisiya de jî navbera PKK navbera Serokkomarê Tirkiye Turgut Özal de dema hinek kevtîn çêbû rola xadilist. Ji bo aşîtî, ji bo demokrasî, ji bo serkeftina Kurda heman dema rola xalistiyê. Li ve dere xurtkirina ve mîrase lazim e.
لی خودی درکتنا و رامانه لازمه به برز او جالانجی گلک دان وستاندن کرنه جبو کنگرای نتوا کردستان پیش که و گل خبات مشنه لی تمنوی تیره نکری لوا در از دیسا دوباره دکم سرساغی از دایکا هرورا برای قبات بافر را دوغازم بارکی گران آن سر ملیوانه هل بجارتنه پیشی جلورا قی نابرا خدا او یکیتیا گوران مشاندنه براستی هم برزداری نزدیکته بنه هم سلاو دکن رول و میسیون لازم دیروکا ده رولا خابیلیزه دمین خطر دم در باسته بن اف دمنا دمین کردانه دما کردستانه بنا دیروکا را تشتی ولو تا جیان کرن قاتلی کردان ل باشوری کردستان حسین هات تصفیه کرن مروه کی وقت سروک مامجلال bu serok kamari Irak'ı bura herkes jibir derseke derke dost çıkarı derseke derke düşmün çıkarı derseke şey derke bana bir destalan zulmek li ser kurda hatem eşandın le daviye Mamcelal bu serok kamari Irak'ı baya maneviyatek ruhiyatek mezine ben mutfedik باشم کاک عمر سەرۆک مام جەلال گرنگیەکی تایبەت بۆ باکووری کوردستانی هەبوو هەرچەند گرنگیەکی تایبەتدا بە باکووری کوردستانی و بفکرا سەرۆک مام جەلال بە گوتناوی گوتیەک و باکووری کوردستانی مسڕا کوردستانیە وەکو مسڕ ji بۆ کوردستانی تێ بنافkirin جەنابێ هەوە ئەvê ئاخفتنا سەرۆک مام جەلال ئەvê fikra سەرۆک مام جەلال çawa dibîne nêrînawe li ser vê yekê çi ye Huşka dalal bandorek mezin li Bakurê Kurdistan dike bêtir dema rojnamawenên Tirk pirstik ki dibêje ev Kurdên Bakur ûne teslîma Tirkiyê bikin dibêje em pîsîkek Kurd jî teslîma Tirkiyê nakin Tirkiye bira pirskirê xwe bi rêv rêbazê demokrasiyê çareser bike rast Bakurê Kurdistanê nav arnîgariya Kurdistanê arnîgariya herî mezin e hejmarê herî mezin li Bakurê Kurdistanê ye em jî ji nêrînên Mam Celal feyzê digirin modelek mezin derxistole ana li Kurdistana başûr vek sûtateke lazim em ve sûtatiyê biparêzin bêtir mestir bikin Kurdistanê jî em çar parça nabînin Kurdistan ji bo me yek parça ye divê yek parçe da figürê herî mezin aktorên herî mezin jî wek serok Mam Celal e belî siyasetmedarên wilo bime lazim e lazim em ji mîrasa wan bimeşînin û rola xwe bilîzînin ji bo vê yekê ji bo her çar partiyê Kurdistan nêrînek lazim e felsefek lazim e ana Mam Celal ne jiyane de ama nêrînê wî jiyane daye ramana wî jiyane daye divî alî da jî ana bi dildarî bi hezkirin nêzî Mam Celal dibe lazim e mîrasa wî jiyane xwe jiyane de betir qade veke ji bo me hemû Kurda ji bibe mînakek mezin belî ئەگەر ئەم بەحەز جێ سەرۆک مام جەلال بکەین بەڕاستی سەرۆک مام جەلال هەیە هەموو کوردان بووە لێ هەر چوار پارچن کوردستانی بووە ببێ جیاوازی وەک جەنابێتە ژی ئاماژە پێکری بێ نەبێ چوار پارچە بەلکو یەک پارچەیە کوردستانی بووە ئەگەر ئەم بەحەز جێ هەوڵین سەرۆک مام جەلال بکەین gelek hewldane ji bo Bakurê Kurdistanê hewldane ji bo wêyekê nêzîkbûnek hebe dê navbera dewleta Türk û Kurdan li Bakurê Kurdistanê ev hekîmane ev hikmeta Serok Mam Celal di çi dabûye çawa temaşeyê vê yekê dikin bi taybet hewla wê çendê dida serketî jî bû di nava wan hewlan da nêzîkbûnek hebe di navbera hikmeta Tirkiya digel aliyê Kurdan ev vê yekê çawa temaşe dikin wekû parlamenterê HDP rast nêzîkatiya me li hemberî wa tişne erînîn li bela dema nû di sisiya da
دما Turgut Özal jiyane de bu seru komarê Türkiye bu din navbera Kurdên Bakur û devleta Türkiye'de henek dan û standin dikir vek navbera de diçû dihat ve deme jî seru komarê Türkiye bi şeklekî komplo hate kuştin hate tasfiye kirin dema ev kesayeta nehat kuştin Mam Celal dibe ki çareserkirina pirsgirêkê Kurda li Bakurê Kurdistanê da rola xwe bilista belki ev êşa heya ve astê jî nedahat. Ji bo wê yekê em dibêjin dema hezkirina me, hurmeta me bêtir li hemberî Mam Celal hebe lazim em jî nêrîna wî feyze bigirin. Hemû siyasetmedarên Kurda bibe mînak ji bo avakirinê, ji bo çêkirinê هەڤلدان چێ ببێ خراپکردن نه زەحمەتە مرۆڤ کارە بده پەیوا ji خراب bike ama Mam Celal bi neqış bi gav nêzîkatiya wî lê hemberî pirsgirêka erînî bû li vê em jî dixwazin bigên hev yani siyasetmedarên her çar parçeyê Kurdistanê hemû xizbên partiye lazim e em ba hevrûnin ji bo dîroka Kurd û Kurdistanê ji bo xewn û xeyalê Mam Celal em tiş nabikin ji bo wî tişt em dixebin ji bo we ez dibêjim dayika Hero birayê Bafel birayê Qubat lazim e rola xwe bilîze em jî rola xwe bilîzin rast e Kurdistan alîkî da xwedîstatûyê li xeteriyek mezî jî ser Kurdistanê heye devletên dagirker fırsatı bibîne ek ve arnîgariye bifetîstîne ji bo we tiştê Mam Celal ji me re hiştiye hevcedariya eye em ve mîrasa mezin bike ne kem li hevpayê ev mîrasa mestir be xewn û xeyala wî em binin cî li ve de ji gel xepat tê meşandin gel kar tê kirin rewşa Kerkûkê hene ber çavayê hinek arnîgariya Başûrê Kurdistanê ber çavayê lazim ve mirası em kurt bikin em giredana me bi Mam Celal bêtir be. Baş. Kak Hewmar digel min da bimîne me gotûbêjên zêdetir bikin, pirsyarên zêdetir û behsa li ser ji dezdana Serok Mam Celal em ê bikin. Lê ez mafê Kak Elî jî nexwim ku ji bo wê yekê ew jî behs bike. Kak Elî eger em behs ji parça yan jî bêjîn lê aliye Rojavayê Kurdistanê bikin temam ev parça ciyawaz bû ji parçên din yên Kurdistanê kêşeyên wê zêdetir hebûne ji parçên din yên Kurdistanê teamila hekûmeta Sûriya di gelewê parçeyê bi taybet ji bo Kurdan teamilekê temam ciyawaz bûye lê her tim Serok Mam Celal kar ji bo Rojavayê Kurdistanê dikir wekû cenabê te behs jê kiriye girîngiyekî taybet bê beşa Rojavayê Kurdistanê da peywendiyên wî her tim hebûne digel Hezba Pêşveroya Kurd digel Barêz Hemî Derwîş ev ê yekê ji dezdana Serok Mam Celal ta çend karîgerî li ser ewan peywendiya kiriye heta çend jî ew hewlên Serok Mam Celal serketî bûne nêrîna we li ser vê yekê çi ye kerem ke ez dibêjim ku Mam Celal anha li jiyanê ba mumkin e ne tenê pirsa Kurd li Sûriya pirsa Sûriya bi giştî jî ne divê astê de ba baştir ba yani karî bû bandorekê li ser rejîma Sûrî bide ku wê baş wê ber qebûlkirina hinek merc û şertê opozisyonê yan miletê Sûrî ev yek duwem yani eger anha li jiyanê ba bawer nakim derfet daba sal û nîvekê Kurdê Sûriya diyalogê de nav çavdêriya Emerîka nikarin bigihin rêkeftinê dibêm ku Mam Celal anha li jiyanê bana bawer nakim ku yani ev dewletê dewr û dor bi vê destdirêjiyê werin derbasî Efrîn û girê spî û serêkaniyê wa bin wê helwestek wî heba wê ew hinerê xwe siyasî ê diplomasî bi kar anîba çilo karibê rêl ber va plana wa çika bigirî rastî Mam Celal yani bi nisbet Kurdê Sûriya wekû nisbet hemû beşê dîtirê yani tiştekî gelekî giring bû ême pêwistiya me çima zêdetir pê hebû ji ber
بەشێ بچووکە و تەفگەراوی سیاسی ئالاواسترە بنسبەت تەفگەرا سیاسی ئادیتر ژ بۆێ پێویستیاوێ بێتر بوو کەسێکی خودی باندۆر و خودی ڕۆل وەکو مام جەلال باندۆراوی سەر ئەمریکا هەبوو لەسەر تورکیا هەبوو سەر ئیران هەبوو هەروال سەر ڕێژیمێ و تا ئاستێکی مەزنزی شەر تەفگەرا کوردستانیژێکی هەبووش بۆێ بڕاستی مام جەلال نەماناوی ئەگە جارێک بووش بۆ یەکیتی و کوردی عێراق ئێمە دوجارا زەرەر مەکرد پارتی ئامەژی تایبەت وەکو پارتیەک دۆست و برا لەگەڵوی 6 ساڵی بریا پەیوەندیەوی و کاک حەمید یعنی بڕاستی ئێمە وەختا تێبیرامە ئەس گەنج بووم هەفتەی و نەها هەشتەیدا مام جەلال و کاک حەمید و ڕەحمەت بێ قاسملۆ و تەمەنی درێژ بێ کەمال بۆرقای یعنی لە هەر چار بەشێ کوردستانی پارتیەک هەبوو بە هەورە هەر چار پارتیە و هەر چار سەرکردە یعنی یەکەمین بەرەیە کوردستانی ئامادەکاریت کردنج بۆ جیبجی بکن بڕاستی لە کۆمیتەک ئامادەکار دروستکردن و زیێدەتر بێشەش جوی ناژیکردن حتا 1930 ساڵا 1970 بەردەوام کرد گەها ئاستێکی گۆداوەتە کۆنگرێ نەتەوەی بکن مخابن هەن کێشێ ناوچەیی چێبوون ئێسەر ئەو شەرێ نابێنە ئیران و عێراق چێ بوو ئەو وەدا تێک ینی مەبەستام چییە مام جەلال غەمما یەکریزیە کوردستانی کرد غەمما یەکریزیە کوردی سووریا تایبەتجیت کرد ینی زۆر ڕۆلاوی ئەگەر بژمێرن گەلەکە کاک حەمید دەبێژێت 1960دا هاتیە ئەزویل شام پەورە دانیشتنامە بەحس کردە هەن پەرەژی تەرخانکردنە تەسلیمی پارتیامە کرێت چلو هەرن کوردستانە باکوور ئاناوەک برایمە قسەت کرد چ هەر نەوێدێک کاربن پشتگیریە پارتیە دیموقراتی کوردستانی ترکیا بکن چلۆ کاربێ گەشە بکێ و خورت ببێ کاتە لەوێ دەرێ دەخەمە هەر ئالیەکی دابووە هەر لە جهەکی برینێک هەبا دەستی عالیکاریەش بوو ئەوێ پارچەی درێژکریە کاک عەلی ئەگەر بەحث ژوەیەکێ بکەین سەرۆک مام جەلال پێشبینیە هەند تشتان دەکرد هەند کاران دەکرد لێ هەند زیرەک بووە هەند کەساتیەکێ بەهێز بووە پێشبینیە توی هەرچم ڕاست دەرکەتنە نێری ناوە لە سەروەیەکێ چییە چ پێشبینیە کردە وەکو تو ئاگداری پێشبینیاوە وەیەکێ بەڕاست دەرچوویە و بچاوین خواتە دیتیە ینی یەکشی دو پێشبینی گەلێکی دیار هەنا و شاهد هەنا و ینی نەڤە شارتیە یەک ژێ وەختا پشتی دامەزرانایەکیتی نیشتمانی کوردستان لە شام پەیوەندی کاک حەمید دەکرێ مام جەلال شام و پەیوەندی پێکرێ گوتێت خوازن یەکتر ببینن کاک حەمید و ئەندامی مەکتەبا سیاسی چوونە شام گەل دانیشتە چییە وتی وەڵا ئێمە ئەمە ئاگادار دکن ئێمە شۆرەشە نوێ لە کوردستان بێتکن دەست پێتکن کاک حەمید دبێژێ ینی دەبێ ئەس تێبینیە خۆبێژم گۆ فەرمەوە و یەک ژێ تازە شۆرش تێک چوویە خەڵک بێ ئۆمیدە دووەم ڕێژیمە عێراقی لەگەڵ رووسیا ڕێکەفتنە کریە ڕێکەفتنەکی مەزنە ڕێژیم بەهێزتر بووە سیەم ئێوەژی پارتیەکن تازە دروست بووە ساڵک تەمەنێوە نینە چۆن شۆرەشێک ئاوا گەورە دەست پێتکن ئەف ئەنتیحارە گۆ یەکسەر مام جەلال گوت بزەبت ینی ڕاستە 100% خەبەراتەیە ئێمە چون خۆ ئەنتیحارکن یان سەردکەون یان ملەت ئێمە گازنێژمە ناکەوێ بێ هەوڵدان ڕاستی دەست پێکردن و ئەف دەستکەوتیە هەنا ئێوێ بریارێنە دووەم یعنی 2011 تالیا سالا 2011 تازە کاک حەمید هاتە بەر ئەزوی ئێوارەکی چوون داوەتی مام جەلال بوون لە دۆکان مام جەلال پرسی کاک حەمید وەدا ڕەوش تازە هاتێ لێ دەچوونە وڵا ینی ڕێژیم ڕاستی لاواز بووە ینی 3 مانگن 6 مانگن درخۆی ینی مام جەلال گوڵە ئێوە هون چێتر شارەزایی وەدان و تازە ژێ دەهاتنە بەڵام ئێمە وەکو چاودێرەکی وەکو زانیاریە لای مەهەنە وەکو ناسی نامژ ڕێژیمە شامێرە و ماڵباتە ئەسەدرە و هەن زانیاری ناودەوڵەتیژی دەستمە دەهانە وەک ئەستێ دکم ئەف ڕێژیم ناکەوی ینی وەک وی دەرچوو
يعني وەکوی دەرچوو ئەو عینی ئەف هەلوست چاندار جنگیز چاندار هاە نووسەرێکی ناودەنگە ترکیە کتێبا خۆدا نویسی عین بێت بێژێ دبێژێ ینی مام جەلال وەختا گۆولۆ گوت ژمرژی گوتیە ئەو دبێژێت وەختە ژمر گوتیە وەختا گۆ ئەو ڕێژیم نار و خێ ڕاستی ئێمە مام جەلال هەنێکی نەزەرامەدا بچووک بوو ینی تهمەت پێ بەکردم گۆ ئەکید متأثرە بمالا ئەسد أكيد بيشتغيريا واتكي حتى وات بيجي جو أنها بحثكم أشرمتكم أشقى شرمتكم وأزواد بيجي وافني رينسر أفسر يعني براستي مام جلال رايا قشتي للسروي جو بيش بينية كويس سياسي هابو دوربين بو أو دوربينياوي يعني نجف على يد هات جوي ثقافتها جو پیدا کردیا جوی ازمونا جو هین زاروک بو کتبو ناف خباتی دا جوا پوستی گلکی جو ورگر سرو کومار سرو جیگری سرو که سوسیال انترناشیونال او حتی داوی يعني براستي مام جلال كتاب خانه كنا يعني كسايتيه تي ببيباني نورمال تي ببيبنا يعني شخصيات كاريزمي زيادة ترج كسايتيه كي دهندري خدا كوم كربو يعني دواري كوملايتي دا يعني دكتا استي هي كسب جود يعني او نكتيوي ايغو سر تلفزيون تقوت وتشلو شويه يكي قال يكي سكران وسرخوش دانشتي وتشلو قصتك سر استي دبلوماسيه بلند تشلو الامم المتحده والقل سروكي امريكا اي دنيا قصه كريال سر استي عراق تشلو يكم سروكي ايه البجارتي العراق وتشلو بو وقت تركي جو همو بيكاتا ولا هني عراقي تيدا كومن لاي كردستاني دجي براستي يعني كو كربو او يعني خالها وبش بدناف همو هزي كردستاني دا ان هالجيان با ممكن يكون غرينا تويجيكي ان هذا انا بحثي كونغريجي بكين بس از بچم الجم كاك عمر چونکو دەمەکە وژی لەسەر خەتە و ئەم پێویستە گوتوبێژین خۆ دەگەلویژی دابەردەوام بکەین کاک عومەر دێ دیروکە تورکیادا دی سیاسەتین تورکیادا دژی کوردان کار کریە لێ سەرۆک مام جەلال هەرتم کارێ بێژین ناوبەین کاریەش بۆ یەکێ کریە بتایبەت ژی کۆ دەبینین دێ سەردەمێ تورکۆت ئۆزاڵدا دەگەل ئەردۆغان دژی کوردان ڕابووینە لێ سەرۆک مام جەلال هەرتم نێزیکبوونە گوتوبێژێک دەناوبەرە هەردوو ئالیاندا دروست کریە دروستکەرێ وان پەیوەندیاندا بوویە ji بۆ یەکێ گوتوبێژ بێنەکردن دەناوبەرە ئالیە کوردان دەگەل حکوومەتە تورکیەدا نێریناوە لەسەر ئەvەیەکێ چییە چاوا vەیەکێ تەماشە بکەن ڕاست خباتا مامجلال آلی دیپلوماسی دا گل خورد مرو کار دا آلی دا بنفر یک دیپلوماسی ناو کرده یکیتیا ناو کرده براستی دما تویا حرما کردستان و دبه خالا یکم برا کردان را شر چه نبه یکیتیا کرده جبو کرد اتفاق خورد بکن رولا خادی لزه شو هلا رانابن لسکناوی جبو برجواندیا گله کورچی هرتم رولا خالصتی لا هم بری ترکیه جراسته دیپلماسی کری جبو بر ری بازن دموکراتیک لباکوره کردستان مجارا کردا چارسل به رولا خالصتی لدم هاتی لا هم بری کومارا ترکیه سکن خورچی سکنان دایه اف راستیه که آنا جبو و ام دبیشن ام خباتی آنج اف نرینا مام جلال پیدوی آنا پیهیه لازم اف نرینی وی لبدر آنا جیان بکر راست مام جلال دما امری وی تیری بکرا و گاوه رولا خبیلستا جبو چامی تشتی دبیجه جبو آنا لکردستان خطر یک مزن هیه راست مام جلال آلی کی داشی جبو باشوری کردستان آلترناتیف کریه یعنی 5 سال 6 سال بریوه جبو کردستانا باشور پارتیک چپگر نشتمانی شورشگری آوکری اف نرین آلی دموکراسی را پشکتیه جدابونک پشکتیه وانا تشتین قدر بلنده هفدیتنا به سروک اوچالان را حوالتیاوی دما بری وفاتا ویجی هفل دده جبو
برز اوجلان تشنا بک وک مدلا ماندلا خباته که دمشینه شورمنده خورا دبیجی ایج جبو خلاتا نوبل ای آشتیستان بلازم ام وان بگرن لبدر ام کنفرانسه که چکن دوی حال دا جی براستی ناوی خمام جلال به حرف زرین دیروکا کردستان دا نویساندیه رولا خالستیه دو خواهی او خباتنا معان لازم او خباتنا بهتر خورد به ما دیروکا کردستان دا او رولا هاتی لستین دو صدام حسین به هزارم به صد هزارم کرد قتل کریه براستی وایا لازم جبو همه دولتین داگرکر به میناکک مزن داویا داوی تمثیلیتا کردا استا هری بلندا کریه تمثیلیتک چاوا کریه تمثیلیتک حماسکرین دیپلوماتیک جداهی نخست نابرا گلان زمانه وی نه زمانه کی توجو تعالی زمانه کی ارینی آواکرن و سیاستا دموکراتیک پیشخستنه ev ji bo Türkiye jî hevildayê helbet ji bo rojava jî kar kiriye rast ev rojên avarter em derbas dibin siyasetek erînî wek ê hadî tecrübe bime lazim e ji bo pêşiya Kurda û Kurdistanê vekê ê ji bo nabera Kurda yekîtî pêşxe ev nerîna ev ramanna giş bi birêz mamçalar re hebû yani temena wî dirêj têrê nekir emrê wî têrê nekir ana şinda birastî ev maneviyat, ev ruhiyet ser piştama gişayı. Lazım em bir şekilde nezbibe. Mam Celal ji em nikarin beşin tene seroki partiya niştimaniya Kurdistan'e ji bo başure Kurdistan'e. Cihêvî le hemme ba hemme Kurda heye. Bi heskirina xwe, bi xebata xwe, bi nerîna xwe ev tişta pêş xistiye. Ji bo vê yekem dibêjin hemme siyasetmedar kare دیگه خباتا مام جلا جخارا میناک بگرو به حسکرنک مزن بهتر کردستان مستر بکو برجوندیا کردستان قادا ناو دولتی دا بپارزو نابرا کردا دا شی به زمانه که زلال خوش نرم پیشنگتا کردا بکر جبو وز دبیشم راست اف پارتی اف نزدیکاتی اف نرین نه تنه نرینک پارتیه که آنج مالباته یه لحنبری با همه کردا ev nerîna derbas dibe. Dîsa jî malbat dibe, partiya wî dibe, eşîra wî dibe, di vî al de rola xwe bîlisin. Dîrokatê li pêşa me sekinî. Rast 4 salin Mam Celal ne jiyanê dayê li rewşa Kurdistanê em dibînin ber çawayê referanduma Kurdistanê, Efrîn, Serêkanê, Girê Spî, Kerkûk li Bakurê Kurdistanê xerabkirina bajarên Kurdistanê rewşa İranê va demê xeter da bi maneviyata serok Mam Celal em karin gelek tişta pêşxin. Ev jî tiştek heye ew ê dime guhdarî bike bizanîn kak Elî Şemdînî dixwaze çi tiştekî bêje yan axiftinekê zêde tir li ser gotinên te behez bike kerem bike. والله نل سر قوتني أزلقل قوتني ما يعني جامير باش دبيجي يعني تايبت مندية مام جلال باشا وكو كاريزماكي كردستاني وكو كاريزماكي نجتماني يعني أنا بشي روج آفا لسرانسري شي صالي تفقراوي سياسي جبر لاواز بونا خوا دستريجيا كردستاني هبو وهر بكري بو لبر باندورا كردستاني يعني مام جلال براستي دويدا بو ديروكي تقول تجربة عمل تجربة بارتي عمي بتشوك لقال بارتياوي مزن والقول بيوندية براتي شي صالي نابيناوي مع كاك حميد و هفالتياوا وبراتياوا يعني تشتك الشخصية مام جلال ذهبوا يعني بشتجياجو كاك عمر جي بحث كرو أجي بحث كم بري ماجي خلكي بصدا بحث كريا إنه هبوناوي حضوراوي ناب أستي كردستاني دا هم بزبو هبو مدام روجك كس نكاري ببي شاهد بيجي مام جلال أو بشتجيري أو آدي كار كريا برانبري جو هالوستا واي سياسي
لە دەستوا وەرگری یعنی بکن پاشکۆ بۆ خۆ ینی مام جەلال بڕاستی وەکم کێدیا دیژی ئەزمونونەکانی ئەز و کاک حەمید چوون سەردانی دۆکان ئەو داوەتی بوون ینی دبێژێ ڕێژیم ناڕخۆی ئێمەژی دبێژن ڕێژیم درخۆی لگۆڕێ ئێمە چوون بەرەیەکی و ئێواژێکی لگۆر نەری ناخۆی گۆ ناڕخۆی پشتگیریا بەرەیەک دیکرد و هەردوو بەرەژێکی لەسەر خاکا سووریا لە دژی یەکتر بوون و ئێمە سلێمانیە دانیشتی بوون ڕۆژێکی نەگوتن بۆ هون عکسی سیاست ئامەدکن ئەتخوازم بەر ئەفش بۆ دیرۆکی ژبەرگۆ ئان هاژی ڕۆژ ئاوا ئەم ئێشێ ئازارێ دبینن ژێ دەست درێژیە ji بۆ wê مام جەلال بڕاستی ئەگە ئانها ئەم بخوازن ji مەدرساوی فێر ببن دوێ یەکەم ئەم وەک کوردێ ڕۆژ ئاوا فێر ببن گۆچلۆ ینی پشتگیر بوو بێ بەرامبەر ئەف خال ینی گەلێکی گرنگە هێوی دکم هێویا بوو سەرکەتنا کوردان بوو یەک پارچەتیە ئاخا کوردستانی بووە تنێ یعنی دخواست ئەفیەکەش بۆ کوردان و بۆ ملەتی خۆ بکە لێ ئەس vەگەڕم لە جەم میێوانی خۆ کاک عومەر ئەگەر بەحەس ژێ گەلێک هەوڵین سەرک مام جەلال بکەین بڕاستی گەلێک بەرنامە پێویستن بێ تنێ سەعەتەک و دو سەعەتان نکارین بەحەس ژێ هەوڵین سەرک مام جەلال ژ بەحسی سیاسەتە حەکیمانە سەرک مام جەلال بکەین داوی هەوڵا سەرک مام جەلال ئەو بوویە کۆ کونگرەیەکی لەدار بێخە پڕانیە پتریە سەرکن وڵاتان لە ناواوی کونگرەیدا کۆم بکە ji بۆ وەیەکێ ئازادیا ئۆجەلام بدەست بێخە نێڕینیاوە لەسەر ئەvەیەکێ چییە؟ براستی دەما مرۆڤ بەحسەوا تشنا دکە ئانا مام جەلال نە ژیانە دایە بەێ برز ئۆجەلان سەرۆک ئۆجەلان ئەv 22 ساڵن تەنە bi serê xwe zindanê Tirkiyeyedayê siyasetmedarên derve rola xwe bîlîze hezkirine em ava bikin em ji hev hez bikin em yekîtiya xwe ava bikin em azadiya Kurdistanê bişopînin me serî da got xerabkirin ne zehmet e bi di peyvên eşk jî mirov kare xerab bike avakirin bi me lazim e her devletên çar devletên Rojaveta navîn ê dagirker firseta xwe digerin ji bo vê yekê مام جەلال برز ئۆجەڵان بارزانانی ئانا li vê derê ê derva ê jiyana de ev e xaya bîlîze çima Kurd hevde bikujin çima zarokên Kurda hevde qetil bikin çima Kurd hevde bêşînin مام جەلال ji bo çi xa qebûlkirin da مام جەلال bi netevbûna xwe xa qebûlkirin da ne malbatî bû ne eşîrtî bû ne heremtî bû ji bo ve em birêzdarî nêzik dibin netev bû netevperver bû ne netevek nijadperestî em dibêjin netevê di mafêvan çi bi mafê Kurda jî ev e ne xulamê kesîne ne efendiyê kesîne ji bo ve ev xebate heta meşandin temenê birêz Öcalan ji heftê du doya heftê swêyê yani êdî dem derbas dibe lazim ji bo yekîtiya Kurda ji bo niştimaniya Kurdistanî em bigên hev dema em bigên hev yekîtiya xwe em ava bikin ev xewin û xeyalê Mam Celal jî xewin û xeyalê ê oxira Kurdistanê da şehîd bûne canê xwe dan ji Enfalê bigir ji Helepçe bigir ji Dersime bigir ji Amûdê bigir ji Rojhilat bigir em e xewin û xeyalê wa şehîda gîşa binin ciyê barê me giran e lê hêza me heye dema maneviyat ruhiyet pêşkeve ev ramanê Mam Celal felsefa serokapo em e bicihkin em e pêşeroja Kurdistanê ava bikin azadiya Kurdistanê em e pêşkin bi kurtasiya skarim va tişna bêjim dîsa birêzdarî salvegera wî de ez bibîrtînim vallahi em e riya Kurdistanî da riya niştimanî da em e bimeşin yani armanca me siyaset de ev e dava me doza me mezin ji bo her çar parçe Kurdistanê bige ev کاک عومەر بێ نێرینە تە ئەگەر ئەف هەوڵە سەرکەتبە گرنگیاوەی د چدا بووە ji بۆ باکوورێ کوردستانê ji بۆ ڕەوشانەها ji بۆ کوردستانە مەزن چت بوو گرنگیاوەی د چدا بوو ئەگەر ئەف هەوڵە سەرکەتبە یان بگەهژ بە جهێ مەرەمێ
راست ev temsiliyeta asta herî bilanda çê biba birêz temsiliyeta Kurda diplomasya Kurdaya xurtir ba tene bi xizbî nabe bi partî nabe ji bo ve ev kongraya netava demokratîk girîng e bira here li netava yekbûn min temsîl bike Bakur temsîl bike Başûr temsîl bike Rojava Rojhilat bira temsîl bike temsiliyeta Kurda bira hebe asta herî bilde vek sîvaneke mirov bifikire ana la hebs zindanên Türkiye'de bi 10,000 Kurd hene li Sûriye hîn revşa ve ne diyare hîn xeteriya mezin li ser Başûr heye Rojhilat da bi dehan Kurdên Rojhilat ten derdakirin ten qetil kir ji bo ve ev sîvana kongraya netava Kurdistan ji bo hemû Kurda yani elzeme lazım roj beri roj ev xebatevere meşandin ve çağı betir Mam Celal Gora xwe de hed razı rast karê xwe vî kiriye emrê xwe giş oxira Kurdistanê de daye jiyana vî giş xeta şoreşkerî de hatê meşandin lazım ev armanca bige nokta dawî serkeftine باشە دیگەلمەدا بمینە کاک عومەر کاک عەلی سەرۆک مام جەلال هەرچەم هەوڵدایە یەک ڕێزی دناوا هێز و حەزبن سیاسیên کوردستانê li her çar parçên Kurdistanê bi bê ciyawazî diroz bike siyasetekê hekîmane dikir di her aliyekê Kurdistanê da ji bo her kesekê Kurd ji bo her neteweyekê ne tenê ji bo neteweya Kurd مدید جبو عربان چو کار دکر اگر ام بحث جویه که بکین دخواست کنگره که لدار بخه بو بجدار بونا حزب کردستانی آلیین کردستانی یک ریزیا کردستانی یک ریزیا کرد اوه که چوا دبینی تا چند پیوسته جورو دیو دا کار لسرویه که بکرن کنگره که کردی به لدار خستن جبو سرکتنا کردان جبو یک ریزی و یک پارچتیا کردان والله دوی درباره د سه خال هنا یک جی یعنی وکو که پشکلی که بحث کر مام جلال نتنی گوتن بو کریار جی واد سالا هفته و نهادا وکو بحث کر یعنی هولدانک جدی بو او بو کاریزماکی بناودن بو قاسم لو رحمت بی بناودن بو کمال برقای سکرتیر پارتیا سوسیالیستی کردستان لکردستان ترکیه کسکی ناسکری بو برحمت بی کاک حمید درویش یکمین دا مزرینر تبگرا سیاسی کردی دی سوریا و هر چهار کسی گوره بهبره چافدیریا د پارتی کمونیست سوریا و عراق یعنی هنگاون گلکی گرنگ و دی کومنتین گلکی بنرخ هاو بش جيب كربون يعني اگر او شري نابينا عراق وايران نبوبا باندورا ويل سيرفي فرسي بلكي تشتكلي انجام واف نشانه شي نشانه قومام جلال دسبيكا خدا هر يك جوا كسي جو بكريار ده عمل ده خديه يكريزي و يكريزيا كردستاني بدوم خالات دوام اتخوازم بيجم يعني تاني قوتن كا امي كونغرينا والتوي تشيك انه امي يكريزيا كرد كيشي اي قول اصي هند نابينا هيزي كردستاني دا او جار سركرنا واكيشا كسكي حكيم وك مام جلال بيوستا شما حكيمه هم شارزابو هم جي اما دبو بخوا خو بخش بكي تنازل بكي جبوي كيشي جار سر بكي اگر كيشك هبي او از تبخوازن جار سر بكم از جبو قازان جا خو جار سر بكم وتجبو قازان جا امنا شما حاولنا يتدان شيء مجويتنا بس از بحسام مام جلال مام جلال هرتم امادبو هرتم امادبو جو سر حسابي خو بارتيا خو باش قالبي وي كيشي جار سربي وكيشا باشوري كردستان معنا هم كزاني راشد خو بي برياره مكتبه سياسي جو بري خدا هوليرو چو او براستيجي جار سركرو براستيجي كي لهب هاتنك چي و براستيجي او شرينا فخوي چو او دان پشت خو افقادس كفتي باش چما هولك نايت دان سوجي ازموناوي ورگرين وكو حزب سياسي كردستاني کار لسر بکن مام جلال دخواست لی تمنوی ریپینه داویه که بگهینی تا انجام و مرم و مبسته خو لی
حزب سیاسی کەساتیان سیاسی دکارن بەیەکێ لەسەر هەژموناوی لەسەر ئەزمونە سەرۆک مام جەلال دڕێیاوی داڕێ ئەزمونە مام جەلال گەلکی هەسانە یعنی ئەگەر مرۆڤ بخوازێ هەند لێ وەرگێ ژێ ئیسیفادە بکە گەلکی هەسانە هەسان بوو ناوێژی نەگۆش بەر پرۆفیسۆر بوو عەبقەری بوو و سحر دەستیوی دەبوت کرد وەکوم گوت بەهێز بوو هەر تشت دەستیویت هەبوو بەڵام ئامادە بوو وی واتشتا هەمووی وا دەستکەفتە ئێ خۆی تایبەت و ئێ پارتیا خۆبەردێ لەسەر بۆ ڕێ خۆشکەر بێ بۆ ئێمە پێویستی ئەمە کارێزماکی وەکو مام جەلال هەیە ئامادە بێ خۆبەخشکی نە ئامادە بێ تشتێ هەییژی بستێنی ئەو ئەگەر پەیدا بوو ئێمە ناکەم وردەکاریە کۆنگرێنەتەوەیدا ئاستەنگی هەنە بەڵام کلیلاوێ دوێ کەسێک هەبێ وەکو سیوان بێ سیوان هەر کەسی کۆکەر بێ نە ئەز ئانا بخوازم کێشەکێ دروست بکەم و ئەجاوێم لێ بێ چلوێ کێشیل قەزانجەخوا ینی نابێ دوێ ئەس لەسەردا بخسرم و ئەس دەستکەوتی دەستبەرداری دەستکەوتی خۆ بە محتاز کار بم چارەسەر بکەم ئەو حتاوێکی لیکێ پەیدا نەبووە مخابل دەستخۆش کاک عومار ئەگەر ژێ جەنابێ هەوە بپرسم دێپرسم ji destdana Serok Mam Celal çi xesaretek hebûye ji bo Bakurê Kurdistanê kerem bike. Belê rast ana birayê delal got dema hesab çûk bi xebn û xeyal kem bi walla ev yekîtî ev qûnre zehmetbûn çê dibe. Rast her çar devlet ser Kurda bi sistematîk yani tiştên gelek qirêj meşandine la her hizbeka bi devleteke bigire ev ruhê netewî dernakeve pêş. İşte em hertim dubare dikin di vê bername da jî rol û misyona Mam Celal li vir derdiket pêş. Niştimanî bû dema tekiliya dîplomasî jî dikir berjevendiya gelê Kurd û axa Kurdistanê derdixist pêş. Rast gelek hizb hene, gelek partî hene. Ev jî rastiyekî yani lazim e hebe jî ama noxteke de em bigên hev. Ev noxta çi ye? Noxta berjevendiya Kurda ye, azadiya Kurdistanê ye. Fikr û romanê me giş dibikîneyek be. Hinek sosyalîst be, hinek demokrat be, çepkir be, oldar be, bawermend be. Ev tişkî dine. Ev cudabûn devlemendiya Kurda ye. Le nokta em bigin nokta Mam Celal e gotina wî ye siyaseta wî ye tekoşîna wî ye di vê nokta em karin hevdî bibînin ji bo ve rast gotin demeke şinda mana xwenda dike pratik lazim e mirov meriyete jiyanê xe le ji bo mirov jiyanê xe lazim ev gotina çi qes dubare bî ji zerara ve tune ye dema mirov mezin bikire û xewn û xeyalê mirov mezin be Kurdistanî be vallahi Kurda jev tehammül bike. Ev işte be'lem yani hemme hizbên Kurda lazim e birêzdarî nêzî hev bibin ev nêzîkatiya ferehbûn hemêzkirina Mam Celal lazim em pêştin. Gelek spas bo Umar û Celan parlamenterê HDP di gel me dabûy di vê romala taybet gelek spas bo Elî Şemdîniyan damê siyasiya Hizba Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriye di gel me dabûy gelek spas bo te jî kak Elî. Spas bîneran ku hîn di gel me dabûn. Hezar silav lê canê paqijê Serok Mam Celal bi hîviya wê çendê سود ji ezmûna Serok Mam Celal bê te dîtin rêz û silavên dê jîn mizorî û bînerê me heşşab bin.